Ay. Chérie, on peut aimer ça tout faire. Oh, pare men bebe. Après 10 jours, on va dire ça. Mbap di moun sa. Mbap di moun sa. Seulement, mbap di don may pou sa. Oh! Et personne ne dit que Mbap di moun sa, mbap di wout sa. c'est dim to pe ko di moun sa, non? Mbap di moun sa, mbap di ti kam sa. Non, oh! Moun dam moun a chaka sa. Quel on pas entendre bien. Écoutez, pe ko di moun sa. Non chéri, ou to douce, se mba di moun sa kap. Non. Kom di moun sa. Non. Ouais, ok, ouais, mbap di person sa anko. Seulement ne ou gen États-Unis mbap. Ah non! I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the van. Legacy.